Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns бұл шилтеме ата тоғыштыр. Шилтеме ата тоғыштыр. Demonstrative pronouns. Демек, demonstrative pronouns this, these, that, those. Қаралашы, бұл these бұл жекелік санда this, жекелік санда singular, these plural, көптік санда екен. Ал эми that бұл жекелік санда, those plural. This деген бұл екен, these бұлар, that тегіл, those тегілер. Эми біз азыр сүрөттөрменен дағы бір сыра қарап шықсақ та, мысалы үшін мына жерде өрдік. This. Демек, жақын бізге бұйым же бір нәрсе жақын тұрса, ошондо біз this деген ата тоғыш менен, шилтеме ата тоғыш менен көргөзсөк болот экен да, this. Мисалы үчүн, this is a duck. This is a duck. Бұл өрдік. This is a duck. Осы дағы ушундай эле бір сүйлөм түзө турган болсок, бұл китеп десек. Бұл китеп. This is a book. This is a book. Бұл китеп. Ал эми тетиги китеп десек, тетиги. Анда that is a book. Көрдүңүзбү? Бул жерде жекелик санда экен. Бул китеп, тетиги китеп. Мына бул жерде да китептин сүрөтү турат. This бул китеп. Анан тиги жерде those books деп турат. Азыр ал жөнүндө да түшүндүрөйүн. Демек, бул китеп, тетиги китеп, тигил китеп. Көптүк түрүндө болсо, мисалы үчүн, this is a book дедикпи? Анан that is a book, эми ушунун көптүк түрү these are. These are books. Булар китептер. Карагылачы. Бул жерде these are. Анан books кошулду. Ал эми тетигилер. Those are books. Those are books. Демек, тетигилер екен да, мына карагылачы. Those are. Тетигилер некен? Китептер екен булар. Бул китеп екен, бул китеп, а тетигилер китептер екен. Эми дагы бул жерде мына өрдөктүн айттык. Бул жерде дагы мындай деп турат да. Бул мисалы үчүн тоо дейли да. Же болбосо, бул роза. Гүлү турат. Ушуну биз кандай айтабыз? This is a rose. This is a rose. This is a rose. Бул роза экен. Ал эми булар розалар. Муну көптүк түрдө These are roses. Демек, these are roses. Булар розалар. Булар розалар екен. Бул бирөө эле экен. This is a rose. These are roses. Эми бул жерде дагы бир сүйлөм. Тетиги ай дегенди айткыбыз келсе, анда that тетиги ай экен да. That is the moon. That is the moon. Тетигил ай. Тетигилер, бул жерде каралачымы? Бактар турат да. Демек, тетигилер. Those are.
those are. Демек, бұлар көбірек екен, екіден көп ошондо біз айтабыз those are trees. Those are trees. Көптүк түрдө a, жекелик түрдө is'ти колдонуп атабыз. Анан that. That is the moon. Those are trees. Тигилер булуттар. Мына бул жерде булуттарды көрүп атасыңарбы? Мына булуттар. Мына булар тигилер булуттар. Демек, булуттар дегенде those are clouds. Those are clouds. Тигилер булуттар. Тигилер булуттар. Тигилер жылдыздар. Демек, those are stars. Those are stars. Тигилер жылдыздар. Демек, stars. Мынаки жылдыздар. Тигилер жылдыздар екен. Демек, біз мындай екен да, эгерде ушул шилтеме ата тоошторду, эгерде буюм же бир нерсе бизге жакын турса, мынакей жакын деген ниye жакын турса, анда биз эмне дейт экенбиз? This is'ди колдонот экенбиз. This is a duck. Жакын турат. Эгер бизден алыс болсо, that is the moon деп карабачы. That is the moon. Тиги ай. Жосо тигилер дегенде those are trees. Тигилер бактар. Those are clouds. Тигилер булуттар. Those are stars. Тигилер жылдыздар. Ал эми бизге жакын, анан көп нерсе турса, анда these are дейт экенбиз. These are roses. Мына булар розалар. Булар китептер десек дагы, анда these are books дедик, көрдүңөрбү? These are books. Ал эми тигилер, these are books дедик мынакей. Тигилер десек those are дейт экенбиз, көрдүңөрбү? Those are books. Мына, алыс турбайбы китептер бизден. Ошон үчүн those are books дедик. Бүгүн биз demonstrative pronouns шилтеме ата тоошторго мисалдарды иштедик.